ons besigheid is Unleashed en dis Matthias. Ek doen die design en ek en Matthias saam doen die assembly. Matthias het 8 Kavango vrouens wat vir my beadwerk mee help. En ons doen ons custom make ook. Ons het by Flowered Earth, Amanda het een van ons stukke as 'n centerpiece. So ons werk met klere. Dis byvoorbeeld vir 'n spesifieke kliënt wat hierdie groene wil hê en silwer. En daar's in hierdie lig byvoorbeeld 158 strands van die beadwerk. We have a Cabernet Sauvignon Merlot, we have Pinotage, we have Shiraz, we have Natural Rosé, and we have sweet as well. Are they all from South Africa? All from South Africa. Because I would very much like that this thing is being used like it should be.